Jotoran Hambai, it is a YouTuber Federation, Yakuto YTF, to promote youth wings the visitation, Tinikasa Memorandum Summit in the Sini, TM, West District, Tamni Himba, no Simon. This is a social media visiting since the Kramani Numani, about official order to Krifano, since the Kramani visiting YTF, something in this kind of Himito. Tamni Himba Sini, the city historical place, Sini was the Vanta Palace. Abo sini governor house is namjaka abno tabuk sing jeknawo boro government of Tripura that's group by boro kok sabai aro task force namjaka sing oppose totally condemn te oppose kai haise tamni bagai himale hai gobang ma historical place sing gobang ma demolish khajama sungnuka thangnai CPM amale sim sungnuki phai haise Swami Vivekananda Maidan abo agi astobol tongmani haise abono karibo sini je nuyungba Rajbari je khajamani aro bani museum samjaka sing abo nuguin phai haise every joto sorkani tenure no abon bai sing tabuk YTF bising te sing tabuk aro memorandum na thani tongo tabuni simi YTF jese tongsa am historical place no demolish khaimi ati khai sing tine omo memorandum na thani tongo tamni hinba sini aro aboni itihas tirpa belanyo rich culture haise Rajas, Maharajas, Maharanis only. Oh ha, Oma Antazi Mahake demolish khaja kankai. Sing tong pasong tong nai sini bukung bara especially. Like Joto, all the problems of the pride khai tong mana ni bagai. Kia bono discrimination khaya hui, kia bono jat khaya hui, kia boni kaisa kas no sing tola kila hui tong mana ni bagai amjo tong ko. You know media discriminate. Awam banyak kau nai zara gabang ma ti prasani to ti kok sai tong nai dini gabang ma kamaja khasi. Oma historical monuments epro subai jagi tong ra sokomor jang tong mo kok sani koi. Dia sing abono tini proof khainai YTF ro abono proof khayu je proof pano sing bus kanga siklara bubagrani bisingte sinti prasani kok saw sinti prasani rights je nona amro sing fulfill khainen boy sintini YTF bisingte sinti no mo aja now ni non party ni Khorang sa MLA omono allegation khayo omo onatha si omo ere si khanchana sabanya bagai si omo kun khaija gama hene je kok sucha tongo amla tui nungta ba sana mucho am hai MLA dam sanai am hai jere tumono sine MLA fan sin to hangai concern minister damang khaba Bozurin tourism minister ka bori play chang am ni bagai sob samay lupa bas kanga phai jebal bebang nukjak sijang ni saksana asa proof khane ni musumba bubak rasa sini boki naki bosini ti promote ni spokesperson ni ba bubak rasa sini all in all sini ti promote hoba ye leader kare one and only bubak rasa sini Maharaja Pradil Bikram Kishan Mari ko bini leadership sing joto acha ki humaisi abun bising tai kare ke sing leader kare tomuno sini ti promote ko spokesperson samjaya ko bono bonga hangai bori play to botam play na dorka bai sing tini aro Sengora indicate kayo to the chief minister and to the tourism minister. Baru reply itu, baru reply nampak bagi. Bingung email na email kebang matong le. Sini tadi chief ramot tanggo. Baru nai bertangan dia bandeng tangan riba. Somsam bes tangan pahit. Nusana ni social media bo ni footage penugai ni je pungo punga ni. Abu nuna kisah bondo kagak jauh. Sentang nubai pahit kan. Abu main fokus kali nubai angkoi. Chief ramot.